Kumba julek malaus ban ailat iki samla ke badan kasab haka kami lekai sports. Kabalong rukum karansan bagi kana kini uban say madan iki sab gipong. Ka office u district sports officer Riboy district klasim biang ke senjam ban penlong ke Lempung district level inter school athletic meet ngarjara posau. Bala pli perdaya ka mata kasngi hamadan NSCA paham sim hadin balapan kan ria ka nakadaw ke jingshit palat kasun beneng. Ya ketika Lempung lekai sports lawan ban pli perda da ubak finally El Pariat secretary ke MSOE Kumu Kongsan, baru bak Gordon S. Langsti, functional manager ke DCIC Nongpo, Kumu Sembut Kongsan. Ha ka jingdan lang ubak Bobby L. Nongbet, district sports officer, ki principal ki Nuhikai, berki kena school ki bala shimenta cik reham hak tega sengi. Ha ketika Lempung kumbalai pau tuligi school ki baper, nakaleng katanya riboy, berkumba syajar sispa ka saungut ki kena, ki lawan bane shimenta, ban aireng ki jingekop ki baper. So I now declare the district level and the school as a meet here open. Thank you.